Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM ni ho zo se labon ni ko pa tunung jong Vannoi Thusoh chum la chum ho anabe khom kiloite Russia in Ukraine chunga gal hin bolkal kumkhat aling ta ni nisim som lakhat ni khochun Russian President Vladimir Putinin Russia Agamsung mi pite anga haulimna annual State of the Nation ananezin hi hichi haulimna achun garja sanctionin Russia economy ato kha danjong anapha in ahidein United States le NATO chunga ademna hatin ananezin hi Russian President Vladimir Putinin gal khosit nahi United States le NATO zi ahitin ngo na jong khota in ananezin hi Western gamho hin Russian Federation ahin lonaw subaya jing thai na dingin na to na anezing ove ati nahi amana seibe na Western gamhon amma ho chon le khandana angai tu naw lungput na mi chon sa ding agot naw amho lin le lopi zema adang ho ammonium naw chunga demna ananezin chule Western gamhon sanction abol khum naw chunga zong hat an demna ananezin sanction achil ha piu zong alo samin amma ho economy zo hatain atong khazoi anati nahi Vladimir Putinin Russian gam New Start Nuclear Arms Treaty akon a haidano zong anaphong dai nahi hetei khatchu hichi treaty chu nuclear control bol na ding thua kinop tu na Vannoi anu khapin nuclear nei gamlen pin le akhat pin agi he Russia le United States ki ka treaty umsun chu hi Vladimir Putin Thusoh wazo si chu Neil Kalin United States White House National Security Advisor Jake Sullivan in anasay na Vladimir Putinin anasay Western gamhon Russian Federation bitlawa sa uve at hingol hoy ta thua hi anati nahi amana sebe na koy matsan Russia buluna anaipon Russian President Vladimir Putin so in Ukraine sunga gal abolkal kumkhat hinna Western gamho ahidea United States zo etek abol zo hi anati nahi geldo thei khatsu Vladimir Putin in State of the Nation address Anabol ni kho khat masanga United States President Joe Biden in Ukraine anavila Ukraine adinga linglova apandan anapondo anahi United States hin financer se hilwa military galman sa ale ki homat na communication ho chan gaya Ukraine hi api zomjingo ahi Vannoi khanto nale machal na tanglawa akhan jinglai adia AI tiso artificial intelligence thua ngaidan chom jinglai jin Indian sunga dinga thutan namun lenpen Supreme Court in project tha khat AI man theina dingin bulte ni sim som ni lekhat ni khochun anung thop naw thu anapong do vinahi ichi tu to kimet chun apex code chun amasapin dingin patipna ananezun thutan namuna artificial intelligence tha nawanga lawyer son ahin po do argument kinil no ho chu apet pena simdo theidinga so do anhi ichi thulu nahi achi sa lama salama pana court in thutan na in pisunga chilhana proceeding ho zo si chu live streaming ahinedinga anagut saw anhi tai ichi to kilhuna amasapina dinga AI thahat nawanga Chief Justice pan proceeding achil ha pi chu AI in transcript ti chu simdo dinga courtroom screen a chu live streaming apet pe na mu theidia ta do na ananei hi hetei khat chu hi chikina chu Chief Justice palam kaina judges nga ho chun Maharashtra state sunga political buina thua ki he na chu ngailhana ananei wahin hichu apet pe na transcript chu mipin ammu thei anei tai hichi tu to kimana Maharashtra Chief Justice DY Chandrachurin anasayna artificial intelligence
ahi lo le AI hin constitution bench matter ho hata agi thupia alang tu gela ki hi na agi seido ho zo si chu thu chenga amang loadinga permanent record bol thaina tha api be ding hi anati na hi ichi thu ten vai hom ho le adang dang hon vet silna aneiwa adi lo ho asu to zo te ngole ichi transcript chu lawyers ho le ki hi na nei ho pi do son hi ji ding hi ekti ichi AI platform Supreme Court na ki mangding Terets kiti hi Bengaluru Open Sa Company Pneumology Technology Private Limited 10 asimo hi Ang lungding kumsang ni som ni leli kuma Paris kopya chileding Paris Olympic to kimenin anisin thulala kidawna kibuina achilejing kita nehi achisa phana Englandin Russia apanding zia boycott Anabol na thu anomdan tu tha in Russia le Belarus kol se apangding hon hichi Olympic a hi pan ala alona dinga khulang sapna apung chi se kita nehi Samlat gam somthum walin International Olympic Committee anga gamte nia kon gol se apang ding ho chu neutral tisu langpan na neilo ahitia kitna apan theding dano thua hil chinna anei dingun anenge onahi ichi do nahi International Olympic Committee adinga thosat na khota khat chu ahitan alangkhana International Olympic Committee hin ahi theisana Russia in Ukraine buluna anei zia gol si min thangi asu boilo na dinga panha ta ala ajingo chu hi International Olympic Committee hin Russia le gamdang athletes hochun gol sia pan ala thine ding owalampi angai to pi owa ang longding kumkina China gamsunga umding Asian Games apet neutral team minalu ding owa go no hi hinla Ukraine President Zelensky in hichi ki gu na chu hata do dal na aneya Russia in hichi gol si kitna panala ading chu thilsi bol ti chu terol zong akipumi ti vet sana hi anati na hi hichi to khlanchun gam somthum wal ho chun Russia le Belarus athletes on neutral basis pan ala ading o chu hata agial monaw chule serious concern ahidano kituta phondo na aneneyo hi aji chu athletes ho chu direct nga Agamsung vai hom ten asot le atuno hin chule Russian athletes ho le Russian sipai ten hata kimetna link and affiliation anayove atio hi Cambodia in aitia hanato khalo thillui sanasung mantama ki zem Angarian jewelry somse gilesigi ta chu London khopia modu anahi to lonin ananungchan kitawin hi hichi hol achun lengnu hile adangdang thilman tam angkor khanglai thilman lutam pi apangin hi hethei khat chu angkor khang hi 9th century apat 14th century chen anachi anahi hichi thilman lo chu tuapat Cambodia National Museum a mu hiding aitai akiti inla tu ni chenin hichi thilho chu hoya iti kuma anaki gudua London khupi chen anna hlong thayam ti het zo hi po nahi Angkor Wat mun pi hi ama sapinding in France ten anawai hom laizun hata chom anahi chule sangkhat joko somsigi vel laizin avela temple hozong hata chom anahi inla hichi aki gudu hochun itilam dola London munaki muthayam ti het zo hi po yakiti hichi thillui thilman tam ho chu London kopia British Antiquities Archive donglas latsot kitipa khona kon modo anhi Cambodian authorities hona saidong zuyon achi sa kumsang ni somleko kuma dongla sen hichi thillui ho azo do godan ai mela pen het do anhi ativni het gil na nei hon hichi Angkor Wat mun hi masanglai mihim te khut su song azep dan ole thilman luho umdan
holgil na anezing ovinahi. Het hi khatsu anchor 1 hi Vannoi Thusoh kimetna monument hola alin pinahin ama sapina Hindu te pathin honamun dinga kumzabi 12th century laya anikisapan anahi. Hinla all ta kununga Buddhist haubu anasudo anihitanihi. United Nations Security Council in former statement ananay nava Israelin settlement tha sa beneding agut naw sunga paa sa law naw anapong do ovinahi. Israel hin occupied West Bank sunga settlement tha in sang som dolding le outpost ko legalize anahi sa o nahi. United Nations Security Council tupunsun Israel chalo nahin gamkay sunga chamna asusit dinga hi ativ nahi. Tusung tulu nahin Israel dinga loy papin United States zeng injong United Nations Security Council tulu nahi kumgup sunga dinga amasapina dingin apat sa anaw tosot na ananayo nahi. At sisa pa na United Arab Emirates in draft Anabol zongsun. Israel hin agang tahipina atu ogon o hi Haisanding ova na say anahi. Alang ka na hichi tulu na to kimatsun Israel in hatin dem na anezin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in khatlanga pan na tulu na ahi anatinahi. Thusoh apat napat at say natsan ngay hozosi na sungsi ova kakipanaw kahin pong ovi. Thusoh ta imukit ka ovin na bonon mang palet si bay.